إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. یقیناً کسان چی گرزول اوسخ خدائم زرد او برسی دیتا غضب لے درب دا طرفنا او غر ذلت پجن دنیاوی کے او دا سے سزا اور کمگا شاعت چپا اللہ دروں جوڑیم. والذین عاملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. کسان شاملون کڑی بد بیا توبے اباسی پس صدا عملون ایمان روڑیم. یقیناً رفتا پس آئینا خامخا بخنا کون کے رحم کون کے ریم. ولما سکت موسى الغضب واخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. اور کلش پارام شود موسیٰ علیہ السلام نغسام رائے وائے غسیا تختیم اور دائیں پلی کلشے نسخہ کی ہدایتوں اور رحمت آئے کسان دپارا شخاص دخبل رب نہیں رکولام. واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. اغرق موسیٰ علیہ السلام دخل قومنا ویا سڑی دپار دویم وقت مقرر نار کلا چونیو دلرا زلزلیم ویلا غیر باکتا غوختے حلاکڑے وتا دلرا دین مخی عزب من حلاکڑے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. آیت ہلاکے مندر پائے کار چکڑ دے قمخل زمنا. ان ہی الا فتنتک نردا مگر سائے امتحان دے. تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء. گمراہ کہے پدے سرا چال چواڑے ہدایت کہے چال چواڑے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. تو زمانگا مددگارے نو بخنوں کے منتا اور رحم کے پم اور تے غراد بخشش کو ان کو نام. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرہ انا ہدنا الیک. اور آکن درخواست پدی دنیا کی خیست جون اور باخرت کے ہم یقیناً منگا گردی دلیوتا تپتوبے سران. قال عذابی یصیب به من نشاء ورحمتی وسعت کل شیء. ویل اللہ عذاب زمان رسوم زدا عذاب چالچ وغارم اور رحمت زمان اور رسید لے ہر یوسیستان. فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهو الذين هم بآياتنا يؤمنون. حضر خاص کو بزدار رحمت بل آئے کسان لرائش یرکی اللہ نام اور کئی زکاة اور کسان چزم پایتن ایمان لریم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. دا کسانی شتابداری گئی دا رسول یہ نبی دے امی دے دا سے رسول چی ممی دی دا ذکر لکل شید دی سرا پا تورات انجیل کے. یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر. حکم بکی دیتا دنے کو کارنا من کئی بدی لرا دبدونا. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اور حلالی بدی لرا پاک سیدنا اور حرامی بپری گند سیدنا. ويضع عنهم مصرهم والاغلال التي كانت عليهم. اور لڑکی بددینا دری بوجنا اور توقنا چی بری بانے کے خوزریشیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه. آکسان کی مان راوڑے پدائے رسول اور داغا مرگرتے آئے کڑے دا امداد کڑے دا
واتبعوا النور الذي انزل معه او تابداری کرے داغ رنا چنازل کرے شیر داغ سران اولئک هم المفلحون ندا کسان دی بچکی دن کی دا اللہ رضاونا